Alhamdulillah sudah. Om, ini rekan saya. Nah, Tommy Arianto. Hari pertama. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai check-in penentuan tempat kursi. Wajah-wajah lelah. Welcome to Garuda Indonesia. We also would like to extend welcome to Singapore International Airlines. This is Mark Walker flight. The flight to Denpasar will take 1 hour and 24 minutes. Thank you and wish you a pleasant flight. Bali guys. Terbang guys, Bali guys. Santai bro, Pangandaran. Depresi lah saat dan muncul membantu Naruto. Lumayan bukan gratis. Sunset.
lah kalau mas-mas jalan. Sampai ketemu lagi di Japan. Lulus guys. Tunggu guys. Bagian bobo. Melelahkan. Trip Tasik, Bali, Japan, wah luar biasa, mantap. Dan kondisi